na kami sa Latin Quarter. Nice Japon nga neighborhood. Kaya puro restaurant. May pizza. And kasulod niyang simbahan. Ibadlong din ko kaya nag-video. Wala gina. Gaba-gaba. Ulawan ta. Pero okay din. Okay din. Okay restaurant. Ano na? Sumukaon taog chifana. Bonjour, j'ai une réservation pour deux. Jérôme. Jérôme? Oui. Deux personnes? Oui. Deux personnes. Juste ici. Je vous en prie, installez-vous. Excusez-moi. Je vais prendre côte de cochon. Oui. Pour elle, bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, côte de cochon. Ok. Pas d'entrée? Yeah. No starter? No, no. Gusto ko mag dessert? Dessert. Do you have dessert? But we will see after that. Or you want Yeah, to see the yeah. menu now? Yeah? Can I see the menu now? So you want something else than water to drink? For now, this is good. For now, this is good. Thank you. Okay, so unsa ang pagkabalo nga hataman ng kuan ng wine kung magbutang sila. Unsa ila timanan? Ha? Dapat. Kana nga line. Mindanao ba says not all restaurants has. Kana. But this one has. Now you know. Nasa yung bag na? Wow. Muling ako For her, beef bourguignon. Nice. With a glass of red wine. The best. Nanakay kuan. Kaya nila gusto mo kaon ka. So, first nga kuan, singan ako imong review sa beef bourguignon. Wow. Nice. Nice. Wow. Good. First taste sa beef bourguignon. Nya. Lamig. Lamig. Grabe. The best kayo ba? Hindi lang pork ba? Grabe ang lasa. Lamig kayo. I guess comparing Kanin siya lamig. Kanin nga kuwan. Skin grabe. Good. Ulala. Allez, frappe-moi! Vous me prenez là, pas, vous venez vers moi, direct, vous allez me frapper! Ouais, ça va mal finir, hein, vous qui vous mêlez des problèmes, laissez-la, son enfant, c'est pas votre problème. Vous allez laisser son fils. L'enfant, il est malade, de toute façon.
This is the latte. Very nice. Money double espresso.